কোকৰাঝাৰ জিলা ইউপিপিএল দলৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত আমি আমাৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগত মই মোৰ বিধায়ক যি কাৰ্যালয় আছে তাতো পতাকা উত্তোলন কৰি আহিলোঁ। এই সময়ত আমি সকলো অসমৰ ৰাইজক স্বাধীনতা উপলক্ষে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা আমি এই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ। কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ কোকৰাঝাৰতো আগতকৈ দুগুণ উৎসাহেৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ যিবিলাক কাৰ্যসূচী সেইদিনাৰ পৰা হৈ আছে, হৰ ঘৰ তিৰংগা যাত্ৰা, এইবিলাক সকলোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সকলো কাৰ্যালয়, সকলো ক্লাব, NGO, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে এইবাৰ কোকৰাঝাৰত দুগুণে উদযাপন কৰিছে। আৰু আমি ভাবোঁ আজি যিহেতু আমাৰ কোকৰাঝাৰত BTRৰ সদৰ হোৱা বাবে ইয়াত BTRৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব। গতিকে আজিৰ দিনটোতো আগতকৈ বেছি মানুহবিলাকে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলো অসমৰ ৰাইজক মই পুনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আহক আজিৰ দিনটো যিমানবিলাক চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচীবিলাক আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি যাতে সহযোগ কৰোঁ, সকলোৱে যাতে অংশগ্ৰহণ কৰি আজিৰ দিনটোক যাতে সফল কামনা কৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই সকলো ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। 1947 मायथाइनिफ्राय 2024 मायथाइसिम जोंनि भारत हादरा जे उदां मोनसे हादर, जाफुंसार मोनसे हादर, जेरैबो बिथिङैनो जौगासार मोनसे हादर जोङो गायसननो हादों। दिनैनि बे 78थि जोंनि भारत हादरनि उदांस्रि सानाव जोंनि साफ्रोमबो भारतनि नोगोरारिजों लोगोसे मुलुगनि साफ्रोमबो सुबुंनोनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय UPPL हान्जानिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों। बयबो जाहाथे जों बे हादरखौ सिबिलांनो हायो, बे हादराव जोङो आलो गोजोनै थांनानै थानो हायो। 78 बोसोर जों जेरै मोनसे साक्सेसफुल डेम'क्रेसि, साक्सेसफुल मोनसे कान्ट्रि, फरवार्ड लुकिं मोनसे कान्ट्रि, प्रग्रेसिभ मोनसे देश, आरो गासिबो धोरोम, गासिबो बोरोन, गासिबो हारि, गासैखौबो लानानै मोनसे जे भारत हादर, जों जेरै बुङो जे बिबारनि बागानाव मोनफ्रोमबो रोखोमनि बिबार थायो, मोनफ्रोमबो गाबनि बिबार थायो, बेबायदिनो जोंनि भारत हादरावबो गासिबो धोरोम, बोरोन, रावारि सुबुंफ्रा थांनानै दङ। बे मोनसे हादरखौ जोङो जेब्लायबो सिबिलांनांगोन, बेखौ जोङो जौगासार मोनसे हादर खालामनो थाखाय हाबा मावलांनांगोन। आरो जोङो जायफोर उदांस्रिनि थाखाय, भारत हादरनि उदांस्रिनि थाखाय हाबा मावलांबाय, जिउ बावलांबाय, बिथांमोननि बावसोमनायखौ जों गोसोखांनांगोन, बिथांमोनखौ मान होनांगोन। आरो जोङो जोंनि इयुन जोलैया जोंनि हादरखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो नाजालांनांगोन। बेखौनो बुंनानै दिनै 78थि जोंनि भारत हादरनि उदांस्रि सानाव फिन खनसेयाव बयनोबो हामलायनाय जासिनानै आङो बयनोबो अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय।